guhirika ubutegetsi n'intero n'inyikirizo ya Afurika. Colonel Assimi Goïta wayoboye ihirikwa ry'ubutegetsi muri Mali kugeza nubwo abategetsi bo mu muryango w'ubukungu bw'ibihugu bya Afurika n'uburengerazuba CEDEAO na ECOWAS bahagaritse Mali mu bihugu binyamuryango. Habayeho guhirika ubutegetsi inshuro 9 kuva mu mwaka w'1950, hanyuma mu mwaka w'1960, 70, 80 ndetse no mu mwaka w'1990. Ibi bikorwa nk'ibi bigera ku kigero cya 40. None kandi hirya hano mu minsi ishize tariki ya 15 ukwezi kwa 9 uyu mwaka, barimo abanyamerika 3, Umwongereza, Umubirigi n'Umunyakanada bakatiwe igihano cy'urupfu nyuma y'urukiko ruhamije kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ni umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Brigadier General Sylvain Ekenge, arasobanura ibyabaye mu rukerera rwo ku cyumweru ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa 5 umwaka wa 2024 ahagana mu masaa 10 za mu gitondo. Abagabo bitwaje imbunda zirimo n'iziremereye bambaye imyambaro ya gisirikare bateraga urugo rwa Vital Kamerhe ushobora kuba perezida w'inteko ishinga amategeko ya Kongo, nyuma yaho bakanatera ingoro y'inteko ishinga amategeko. Afurika n'umugabane wahuye n'ibizazane by'ubutegetsi n'ihungabana rya politiki kuva ibihugu bigize byatangira kubona ubwigenge hagati mu kinyejana cya 20, aho hagiye humvikana ihirikwa ry'ubutegetsi cyangwa se coup d'etat mu bihugu byiganje byo mu burengerazuba bwa Afurika. Ihirikwa ry'ubutegetsi ryagiye rigaragara muri Afurika nyuma y'igihe cy'ubukoloni ndetse no kugeza ubu muri Afurika. Ikindi kandi Afurika n'umugabane waranzwe mu ihirikwa ry'ubutegetsi inshuro nyinshi kuva mu mwaka w'1950. Mu migambi 486 yageragejwe guhirika ubutegetsi hirya no hino kuva mu mwaka w'1950, Afurika niyo ifite umubare munini aho imigambi yo guhirika ubutegetsi cyangwa se coup d'etat yagezwe hari 106, mu gihe imigambi itaragezwe hari 108, ni ukuvuga iyapfubye. Mureke tubaramburire byinshi wamenya kuri coup d'etat zagiye ziranga umugabane wa Afurika kuva mu mwaka w'1950 kugeza muri uyu mwaka. Iyi ni IBKO nge Yihirikwa. Ikaze. Mu myaka 2 ishize gusa muri Afurika habayeho imigambi y'ihirikwa ry'ubutegetsi mu bihugu birimo Mali inshuro 2, Chad, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Sudan, Tunisie, Algeria ndetse n'u Burundi. Ihirikwa ry'ubutegetsi riheruka vuba ni ryabaye mu gihugu cya Nigeria muri Nyakanga 2023 nk'uko amakuru yakusanyijwe na Powen ndetse na Ten abigaragaza. Mu bihugu 54 byo ku mugabane wa Afurika, muri ibyo bihugu 45 hageragejwe mu ihirikwa ry'ubutegetsi nibura inshuro imwe kuva mu mwaka w'1950. Ihirikwa ry'ubutegetsi ryabaye ingorabahizi mu miyoborere ishingiye kuri demokarasi iyobowe n'abasivili muri Afurika. Ibi kandi biganisha ku mvururu, ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu n'ibindi. Impamvu zitandukanye zirimo impungenge z'umutekano, kurwanya iterabwoba ndetse no gusaba kurengera demokarasi biri mu bituma habaho imigambi yo guhirika ubutegetsi. None kandi si Afurika gusa kuko no ku yindi migabane hagiye hagaragaramo imigambi yo guhirika ubutegetsi. Nko muri Afurika y'Epfo habarurwa inshuro 146 zageragejwemo guhirika ubutegetsi, harimo 70 zageze ku ntego, naho 76 zo zaraneranye, no kuvuga ko zafubye. Ku mugabane wa Aziya hageragejwe imigambi 63, 37 muri yo yageze ku ntego, naho 28 yo yarapfubye. Uburasirazuba bwo hagati bwagize imigambi 44 yo gukuraho ubutegetsi, 21 muri yo ngiyo yaciyemo, naho indi 23 y'uburizwamo. None kandi twizamukiye hejuru ku mugabane w'Uburayi hageragejwe imigambi 17 yo guhirika ubutegetsi, hanyuma 8 muri yigera ku ntego yayo cyangwa se ku nsinzi, 9 muri irapfu. Ibihugu 10 bya Afurika byaranzwemo coup d'etat nyinshi nibi. Sudan izi imbere mu kugira umubare munini w'imigambi yacuzwe igamije guhirika ubutegetsi. Muri iki gihugu hacuzwe imigambi igera kuri 18, ariko 6 muri yo yahiritse ubutegetsi. None kandi twimanukiye hepfo hano mu Burundi. Burundi bw'abaturanyi buza ku mwanya wa 2 aho imigambi 14 yacuzwe yo kugerageza gutembagaza ubutegetsi. Muri izi nshuro 11, 5 zo zageze ku ntego zayo. None kandi twizamukiye muri rutemikirere iryitemikirere kandi kogoga igico. Muri Burkina Faso inshuro zageragejwe guhirika ubutegetsi ni 10, 9 muri zo zageze ku ntego, umushinyuranyo gikomeye cyane imwe niyo yapfubye. None kandi twikomereje muri ya rutemikirere mwitwariwe na wa mudereva Yihirikwa. Muri Ghana habayeho imigambi 10 yo gukuraho ubutegetsi, maze 5 muri irapfu. Mu gihe Sierra Leone iza ku mwanya wa 5 n'imigambi 10, aho 5 muri yo yaciyemo, indi 5 ikaburizwamo. Aho bitandukaniye cyane n'ahandi n'ubundi narimba twaye nka Yihirikwa, umudereva umwe kandi rukumbi muri Ghana. Twigarukira none mu birwa bya Komore hageragejwe imigambi yo gukuraho ubutegetsi 9. Muri 9 yagambiriwe yo guhirika ubutegetsi, 4 muri yo yageze ku ntego. Tutaratirima urushinge rwa rutemikirere cyangwa kuduhindukira na gato, tukibereye harya hirya muri Guinea-Bissau
baza ku mwanya wa 7 mu gucura imigambi, aho bacuze imigambi igera ku 9, mu gihe 5 muri yo yaje gupfuba, 4 muri igera ku ntego. Benin yacuzwemo imigambi 8, hanyuma 6 muri yo ikuraho ubutegetsi, indi ranga. Nigeria nayo yacuzwemo imigambi 8 yo guhirika ubutegetsi. Muri iyo migambi 8 bihe muri yo niyo yapfubye. Mari, igihugu cya Mari kiza ku mwanya wa 10 ibihugu bya Afurika byacuzwemo imigambi yo gushaka guhirika ubutegetsi. Guhirika ubutegetsi inshuro nyinshi kuko zigera ku 8, aho imigambi 5 yageze ku ntego, 3 muri irapfuba. Akanama k'umuryango w'ubumwe bwa Afurika gashinzwe amahoro n'umutekano kagerageje gusobanura no gukora iperereza ku mpamvu ziteye ihirikwa ry'ubutegetsi muri Afurika. Raporo yasohowe n'ako kanama muri 2014 yavuze ko impinduka zigaragara muri guverinoma zinyuranyije n'itegeko nshinga kenshi zikomoka ku busembwa mu miyoborere, hamwe n'umururumba mu butegetsi, kwikunda, ivangura, guhezwa, gukandamiza uburenganzira bwa muntu, kwanga kwakira gutsindwa mu matora, guhindagura itegeko nshinga, ndetse no kwigwizaho imitungo no kurangwa na ruswa biza ku isonga mu bitera kuyobora. Na ruswa iza ku isonga mu bitera kwiyongera kw'imigambi yo guhirika ubutegetsi. Iyi Afurika yacu imaze igihe kinini ihangana n'imidugararo ya politiki, kandi ubwiyongere bukabije bwo guhindagurika k'ubutegetsi hari nk'ubuheruka muri Nigeria. Afurika imaze igihe kinini ihangana n'imidugararo ya politiki, kandi harimo n'ubwiyongere bukabije mu guhirika ubutegetsi, harimo nk'ubuheruka muri Nigeria, Burkina Faso, Sudan, Guinea, Mali. Bityo ko nta kabuza mu basirikare bakuru batishimiye ubutegetsi mu bihugu bitandukanye bazakomeza gupfa ubutegetsi mu bihe biri imbere. Iyi ni BKO, naho nge Yihirikwa.